नाग्रिजुलि समष्टिनि थांनाय समनि जि बारग' MCLA बा EM बिथाङा दिनै UPPL दलाव माने प्राय रोजासे माने गावनि मावथिफोरखौ लानानै जगदान खालामदों। गतिके दिनै नोंथांमोना मिथिनो मोनगो थांनाय इलेक्शननि समाव जोंनि माने दलनि माने बिरुद्धे बिभिन्न दला माने अपप्रचार खालामनानै माने बिथांमोनखौ मोनसे सिगिनानै दोनदोंमोन। दिनै किन्तु सरकार फैनायनि उनाव UPPL दलनि सरकार फैनायनि उनाव दिनै गासिबो रायजो राजाफोरा दिनै बुजि मोनदों। दिनै जोंनि सायाव जि गिनाय बे गैया जादों। जोंनि UPPL दलनि सायाव जि फोथायनाय बेयो दिनै बांसिननिफ्राय बांसिनबोबाय थादों आरो बेनिनो माने एग्जाम्पल हिसाबै दिनै नोंथांमोना नुनो मोनदों जे बेयाव गुबुन गुबुन हारिनि माहारिनि दिनै प्राय 1000निख्रुइ बांसिन माने सोद्रोमाफोरा दिनै जोंनि दलाव माने जगदान खालामनो हमदों आरो बेनि अनगायैबो दिनै ओरैबायदि मोनसे परिबेस जादों बे माने BTR ओनसोलाव जे बिभिन्न दल संगठननिफ्राय जइन खालामनो थाखाय जइन जानो थाखाय जोंनि दलाव हाबनो थाखाय दिनै जोंजों जगाजग जाबाय थादों। तो गतिके फैबाय थानाय समाव खुब खम समनि गेजेरावनो गोबां रोजा रोजा गुबुन दोलोफोरनि नेता पालिनेता बा कर्मीफोरा दिनै जइन खालामगोन जों बेखौ आसा खालामनो हायो। आरो निश्चय केन्डिडेट थागोन किन्तु दिनै जोङो UPPL दलनिफ्राय दिनैबो थिग खालामाखै सोर केन्डिडेट जागोन किन्तु UPPL दलनिफ्राय तामुलपुर समष्टियाव केन्डिडेट थागोन आरो बे केन्डिडेटखौ जों जेरैखि जाया देरहा होगोन बेयो जोंनि तामुलपुर जिल्ला UPPL दलनि मोनसे थिरांथा। অনুভৱ মানে হয় ইমান সুখী নহ'লেও সুখী এফালে দি কাৰণ মোৰ কথা হৈছে কি যে মই নিৰ্বাচনত পৰাজিত হ'লোঁ। মনত অলপ কষ্ট আছে নাথাকা নহয়, দুখ অলপ আছে আৰু এটা ক্ষেত্ৰত সুখী মই যে মোৰ ৰাইজখিনি যে মানে গাৰ্জেনলেছ হ'লে হয় মানে তেওঁলোকৰ যে মানে উন্নয়নৰ পৰা আজিৰ দিনত যে বঞ্চিত হয় ৰাজনৈতিক মানে যিটো এটা মানে এনেকুৱা থাকে যে UPPLৰ মানুহ চাব BJPৰ মানুহ চাব বেলেগ মানুহ নাচাব এইটো যে এটা মানে তেওঁলোকৰ এটা আঁচনিৰ দৰে আছিল। তো আজি যিখিনি মোৰ মানুহ আছিলে তো মোৰ মানুহখিনি নিশ্চয় বঞ্চিত হ'লে তো মই আজি এটা মানে শাসনত থকা এটা ৰাজনৈতিক দলৰ লগত সেই ৰাইজখিনিক মানে অংশীদাৰী কৰি দি ফালে মই আজি সুখী কাৰণ তেওঁলোকে অহা দিনত নিশ্চয় এই উন্নয়নৰ পৰা বঞ্চিত নহ'ব। এইটো কিছুমানে বেয়াও ক'ব পাৰে কিন্তু যিমান দলত মই গৈছোঁ মোক তেওঁলোকে আঁকোৱালি লোৱাৰ কাৰণে মই গৈছোঁ। মইতো বেয়া পাই পেলে বা মই জবৰদস্তিও যোগদান কৰা নাই। তেওঁলোকে আহ্বান কৰে কাৰণে সময়ৰ মানে সময়ৰ যিটো মানে আহ্বান সেইটো সন্মান কৰি পেলাই গৈছোঁ মই। এইটো চাওক এইটো ৰাজনৈতিক কথা এইটো কি হ'ব নাজানো এতিয়ালৈকে। পদক্ষেপ মানে এতিয়া মোৰ পদক্ষেপ নহয়, এতিয়া দলীয় পদক্ষেপটোৱে মোৰ পদক্ষেপ। UPPL দলে কি ধৰণে ৰাইজৰ মাজত লৈ যায় ময়ো সেই দলৰ লগতে চামিল হৈ সেই দলৰ ঢেউতে ময়ো ভাহি যাব লাগিব।